Poudarila bih da je postopek sam nekoliko tudi finančno pa tudi časovno zahteven. Začne se s tem, da v matični državi, v policiji, pridobite potrdilo, da nimate kazenskih točk v svoji evidenciji. Potem, razumljivo, se opravi zdravniški pregled in je nujno se upisati v avtošolo. Sa prikupljanjem dokumentacije imaju problem i drugi. Sicer je pa potrebno dati to vlogo na upravni enoti, dokazati, da dejansko sem živela v Srbiji takrat, ko sem naredila vozniški izpit v Srbiji in ni natančnih navodil, kako bi se to lahko dokazalo. Slične probleme imala je i Dražana Radonjić iz Crne Gore. Dok joj za priznavanje doktorata u Sloveniji nisu bili potrebni nikakvi papiri, sa jednim za vozačku se posebno namučila. Ja sam dobila informaciju da treba da dam dokument o nekažnjavanju. Međutim, to je bio dokument koji se dobija isto tako iz MUP-a, ali to je da se tamo u Crnoj Gori ne vodi nikakav kazneni postupak na osnovu, znači na moje ime i prezime vezano za vozačku dozvolu.